Kongeye kubasuhuza abakunzi ba The Brown Entertainment. Kuri ubu ngubu rero tuzanye inkuru itari nziza ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika, ivuga yuko uyu musaza bita Papa Francisco yaba amaze kwitaba Imana. Ni inkuru ikomeje gucicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bamaze kuba babimenya, by'umwihariko abantu basenga idini rya Kiliziya Gatolika. Hari impamvu rero yatumye uyu nguyu Papa Francisco apfa, ndetse hari n'igihe yapfiriye, uyu munsi cyangwa se n'ejo. Ibyo nibyo ugomba kumenya, niyo mpamvu ngusabye kujya, nimba uri ahangaha kuri YouTube channel akaba aribwo bwa mbere wahagera, turagusaba kugira ngo ukore subscribe ubundi ukande ku nzogera. Nanone kandi turishimiye abantu mwese mugenda mutwumvira ahantu hagiye hatandukanye, haba mu Rwanda, ubwo ndavuga mu mpande enye z'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Nanone kandi uyu ni The Brown muri kumwe, ikaze mu kiganiro cy'umunsi. Ni inkuru idasanzwe njye kubabwira ukuntu ibi ngibi byifashe. Uyu munsi rero tariki 21 z'ukwezi kwa kane, umwaka n'umwaka w'2025, nibwo byaje gutangazwa yuko uwitwa Papa Francis yaba apfuye azize indwara y'ubuhumekero yari amaranye igihe kitari gito, kubera ko mu gihe yari ayirwaye yari ameze nabi cyane. Abantu benshi bagiye batangaza yuko yapfuye, gusa byose bikaba ari ibihuha. Kuri uyu munsi rero nibwo baje gutangaza yuko uyu nguyu Papa Francisco yitabye Imana, akaba rwose ari i Vatican, niho umurambo we werekejwe. Kumushingura rero bikaba bitari byatangazwa neza, gusa bakaba bazamushingura i Vatican. Urupfu rero rwa Papa Francisco rwaje gutangazwa saa 1:11 nibwo ushinzwe ibya Kiliziya Gatolika i Roma yaje kuvuga ko uwitwa Papa yitabye Imana. Mu magambo yanditse ati wari umukuru w'i Roma Papa Francisco yasubiye mu ijuru, ndetse agira amagambo menshi abwira abantu. Yavuze ko uyu nguyu Papa Francisco yigishije abantu benshi kubaho mu buryo bw'iyobokamana no gufasha ahantu hagiye hatandukanye. Papa Francisco yagiye agera ahantu hagiye hatandukanye, ari ahari intambara, ahatari intambara, ndetse n'ahageze ibiza. Ibyo byose yahajyaga mu buryo bwo kujya gufasha abariyo. Kuri ubu ngubu rero Papa Francisco akaba yitabye Imana ku myaka ye 88. Mwakoze kudukurikira, tuzongere dusubire mu yandi makuru. The Brown naho gute.